15 pahlawan nasional asal Minangkabau. 1. Haji Agus Salim, mantan Menteri Luar Negeri asal Koto Gadang, Agam. 2. Tan Malaka, pengajar dan aktivis pergerakan asal Pandam Gadang, 50 kota. 3. Sutan Syahrir, mantan Perdana Menteri asal Padang Panjang. 4. Tuanku Imam Bonjol, tokoh perang Paderi asal Pasaman. 5. Muhammad Yamin, mantan Menteri Pengajaran asal Sawah Lunto. 6. Abdul Muiz, sastrawan asal Sungai Pua, Agam. 7. Rasuna Said, politikus wanita asal Maninjau. 8. Hazairin, mantan Mendagri asal Bukit Tinggi. 9. Ilyas Yakub, tokoh aktivis asal Painan. 10. Bagindo Aziz Chan, mantan wali kota Padang. 11. Adnan Kapaugani, mantan Menteri Perhubungan asal Palembayan, Agam. 12. Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri asal Alahan Panjang. 13. Buya Hamka, ulama dan sastrawan asal Sungai Batang, Maninjau. 14. Bung Hatta, tokoh proklamator asal Bukit Tinggi. 15. Rohana Kudus, wartawati asal Koto Gadang, Agam. Tahun ini presiden ngasih gelar pahlawan siapa ya?